50 روزیش فهمیدم 50 نوروزیش چیه؟ معیوبی صد تومن دیگه پلوس بونوس میگیره. ای بخیر بخیر. مخلصات دوست میداری؟ نه مرا چی؟ اکم افعال خوشبختی زندگی را در کی و در چی میدونی؟ آدمایی که انتداش زن ندارن تو سه کودک داری درسته؟ یا کور میوی دبانی یک ماه کاراچی تایی 400 دلار سامان 50 دیگه ایدیور پیج رفت. اگر که فیردوس پرل جواب بده 500 سامانی فیردوس ای برنامه میبرن. لیکن نوشته میگیری برنامه تمام شی؟ نه برای خب برنامه تمام شده اگه نمیگیری واپشه متاسفانه السلام علیکم تماشابینانی کانال براری کار، همه شما را خوش اومده میگم و برنامه نوبتی ما با همراهی تاج فیردوس، یکی از چهره های موفق که در یک وقت کوتاه تونست جای خودش بیاورده بین بلوگرو و مشهور هم شد. خوش اومده میگم مطرح فیردوس، میندار که برنامه در اشتراک کردیم و ما تا جای میدونم تو آگاهی ای برنامه ما برادرو پیش ای سر کردم. ما میخوام یک چیز به اویدی فیردوس شما دا بگم. فیردوس یک انسان خاکسار، هم دلسوز و هم پاک دل بگیم. یکم کس در غرض نداره، یکم کس در پیش چم گام نمیزنه، فکرای بد هم نمیکنه، بهترین انسانای و ما همه فیردوس بگیم یکم چی کمی ایخمو نمیبینیم. شب به هم خاطر قدش برنامه آماده کردم که شاید بعضیا بگن ای نخود تو فیردوس ده هم خیلی سوالا بتی. برادرم میخوام که همین آشکار صحبت کنیم، صحبت صمیمی کنیم. قبوله؟ قبول تو دوست میداری آشکار گپ زدن هم خاص؟ استثنا سلام علیکم براسم سر میکنیم. سلام علیکم بهترین اصلا که فیردوس دولگای بعد گام میزنه با هم خاطر گفتیم چه که تست گام هم یا سلام علیکم. زنده باش فیردوس جان. اینجا یکم بخش اویدی تورست وقت زندگی خود، دیم بخش نوشنیکای، سوم بخش سوالای هست که تو میتونی 300 تومانی برد کنی. سه سوالای بگیم جور کرده. شروع میکنیم. فیردوس جان بگو که از زندگی و نصیب خود روزی. خب 50 روزیش فهمیدم 50 نوروزیش چیه؟ معیوبی نکی این چیز بگیم تو یکی از دوست دارهای الله ترا دوست میداره. اون چی پیلوسش هم 50% چی پیلوسش همیه که الله ترا دوست میداره، مینوسش همیه که متاسفانه معیوب. معیوبی تو وای داره بگیم لیچنی داره 100% 80-90% 80-90% تو ساز چیدن میتونی؟ چی باید کرد برای 80-90% ساز چیدن تو؟ چون با یکم خارجا رفتن پول جمع کردن چیکار کردن؟ یکی بیا فیردوس هم که میگه مبلغ چند قدره؟ شاید برنامه ما رو یکم کس تماشا کنه بگه که من فیردوس کمک میکنم 80-90% ساز شود. یا کور میوی دبانی یک ماه کاراچی تایی 400 دلار سامان؟ چند کورس باید بری بیایی؟ الان سه با اختم میگن چند بود بری بیایی. اول یکم برم ببینم نشید مقصد با بسا با همون لیترین تو کار کلم نگیرم درنش. ماشاءالله. یک فیردوس جان ده خیلی الحمدلله شکری خدا هست شیر بچه ها هست برادرایی که برای خطا نکنم نامش سلیمان بده. سلیمان جان مایده اگر تا برای وای ما چند میلیون دلار جمع کرده تونستیم؟ 2 میلیون دلار جمع کرده تونستیم. 400,000 تومان یک کورس بده. نه خوب یکم شیر اینار پیدا نشود که نه من نخوام که خودم بکنم. انشالله خدا تو را قوت بسازد.
биё мо тразиқ намекунем бародар темара алиш мекунем бачаҳако фаҳмидан ана шуморо барои баъзе коротон масхара мекунам мақсад ки ҳозир ма хеле як шӯхӣ кардам ку гуфтам ки долгай бад гап мезанам гуфтам ку амхел аки дигар корожа мисол як хай на ова мерезони мисол дер мери қатиям каси аҷо ягон ҷо брем дери ба як қафона нигоҳ ки худас 1 километр қафона ай ҳамчур зиқ меша мекунем пай мисол ҳозир паштик одат кадаги вақти мегед дареш ждат кунем беҳтарин да ассотсиатсия шуморо дастгирӣ мекунам чӣ гуна пулӣ ёки мотиватсият чӣ кун мекунам умуман кӣ дастгирӣ мекунад биё ақаллан номбар кунем худот аки ма ми ягон сиёнка боша сиёнка мекунам хай яке яке мегам 40 сум 50 сум бите ба дигар намегардем дастгирӣ хай чӣ хеле ака ту даромадат ма то ҷое медонам инстаграм тикток шо баъзе ҳолатҳо меша ки ҳам пул намерасад шо кӣ дастгирит мекунад ҳама ҳолатҳо бехай инглиш бехай инглиш ёдовар мешавем ки яке ами любой касабугу мана амиам умед агар ки немега мақсад хотире ки надорам кадоме доштаву кадоме ки дорам мақсад надан негуфтан наметонам ба фикрам дошта бошам ёз ине ки шумо як нафара номбар кардем то ҷое ки медонем 30 нафар зиёдем дар ассотсиатсия правильно дигаро ёрдам намекунем масалан одамое ки састаянниам бисёрам барада ёрдам мекунам хоб акай бародаро ҳама каса медонем акай бехай инглишам медонем шумо дар раҳмат миннатдора шумо ки фирдавс бародари моро дастгирӣ мекунед худованд то дараҷаи дорандатон куна ки ҳар дастгирие ки барои фирдавс мекунед дар назартон натова дар чашмтон натова ва шояд як рӯзе барои муолиҷа тавре гуфтесам муолиҷа барои муолиҷаи фирдавс бародармон шумо саҳми хуб гузошта битонед ва мо дуогӯем барои шумо зинда бошен саломат бошен ва ҳар нафаре ки дастгирӣ мекунад фирдавса худо 10 баробар бигарда зеро гуфтагиам ки ҳар нафаре ки хос аз барои аллоҳ кӯмак мекунад хайр мекунад бовар ки аз ӯ ҳеҷ чизе кам намешавад хос аз барои аллоҳ боша агар аю ҳеҷ чиз кам намешавад 10 баробар бармегарда шояд дар фарзандат шояд дар оилат шояд дар як наздиктарин рафиқат бармегарда ки фоидааш ба там бирасад ё шояд дар худат бирасад ба ҳамин хотир касе ки ёрдам мекунен аз барои аллоҳ кунен ва ман миннатдор ай бачаҳое ки дастгирӣ мекунанд фирдавса ва хусусан ай беҳрӯз ҳафизов ва акай музаффар саломат бош фирдавсо мегзарем дар саволи навбатӣ чӣ нақшаҳо дорем дар оянда ва як роликта тамошо кардам то дараҷаи дар сатҳи олӣ бозӣ кардаги ҳамун нақшта ки агар бояд боша омадиву сразу даста қабидам гуфтам фирдавс гап надорам рафтеси ҳам камера даста ососа рафтестайда тамом ма ай кӯдаким кино тамошо мекардам хоб янни фантастик сари омада будем мультик тамошо дорем ох ман ҳайрон шудам хеле тамошо кардам ҳамеҷаи дар завқ дорам ҳар фантазия дӯст медори бошум мана фантазия айрӯи ваймонусун авесим мекунам агар ки ман дошта буд як коре мекунам тамом ана гӯш кун ҳами озир дар бораи кино гап задӣ маълум мешавад ки ту маълумоту бисёр оиди кино ҳамин сатҳи ба наворгирии филми тоҷик сатҳи сценариҳошон актёр актрисагишон баҳои ту кадом сатҳадан дар баҳои ту мисол аз 1 то 10 агар бигирем шкалара синамо ёки ютуб синамо фантастика хеле телевизор тамошо накардам мисол баъзе ҳамун синамоам дар ютуб мепартоянд ку масалан биё хай мегирем кинои якта популярни ҳози чай хусури ман ва бо баъди ӯ чӣ боромадеста ҳози популярни зиндагӣ ҳами кинои ҳами акай ки
Why короче, синамон да башки до хинам кимешава. Ну, тоҷик филм ая. Агар ки бешава. Аяк то да, хай биёр хе мекунем бародар. Ҳами кинои тоҷик сатҳш бигем ба хориҷа наздик шидеста ақалан ё не? Махсус киное ки паша хусули ман броманаги буд ку ишқ пул бишам. Прям вау. Охо чӣ меган концовкаш ҳама рекламай кун. Ам да ходи ай чуро. Ай рекламай ба фикрум. Ё кине. Қабул. Ман мекунам. Мақсад мага ки реклам. Да телдоша будум. Ячлю мекунам. Лекин нест. ай маълум мешавад ки шуморо дар филмҳои тоҷикӣ даъват кунанд, шумо иштирок метавонед. Палубе. Гонорар. من که اون از فکر خالی هستن آدمه که 1 میلیون هم میگیرم میگم با 1 میلیونی دیگه بوشه کما ҳам чанд қай дагавор مقصد қай гонорар чанд қай дар як серия боз кунам, масалан 10 серия то якум серияш денем, як серияда меган ту бозӣ кунӣ бояд чанд сумай? Як серияш 1 соата ва ту 3 рӯз ҳамун 1 соата бояд нақш бозӣ кунӣ. 3 рӯза вақта мегирад. 500 ҳар рӯзаш 1500 сомон. خیلی نمی‌دونم агар пакет договор кунанд дар 10 серия да боши пакет. اکو 10 серияда 5000 мешавад. 5000 وایسا من договор мекунем. مقامجو саломат бошед дидорҷон. ва саволи навбатии охирон айбахши якумай. Саломат да ҳама метум имрӯз ба фикрам фаҳмидӣ. Хушбахтии зиндагиро дар ки ё дар чӣ мебинӣ? هم سوالم هم روی چندم بالا جواب دادم یکم در سلامتی دیگم در بدن پدرمونم و سیم در پل در پل мебинӣ. پل метавонад одамро хушбахт кардан? 100% метавонад одамро хушбахт кардан? مقصد سیم دادم яъне 100% наметавонад хушбахт кардан. Тамом, ман қаҷид розӣ. Ва бародару дар инҷа бахши якуми мо панҷум расид. Раҳмат Фирдавса ки самимона ҷавоб дод дар ҳар як саволи мо. Мегзарем ба бахши дуюм. Бахши дуюм ин наушник мондана, наушникка мемонем ва як мусиқӣ мемонем ки саволҳои мо нафаҳмам. Дар саволҳо ҳо ё не бигӯяд тамом. Шурӯъ мекунем. нафаро ки картаи тинков дар кӯятон бародаро метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед ва картаи тинков ба ихтона бигиред. ин рақамҳота занг бизанед, фақат шумо дар карта ба номи шумо заявка подвард мекунад ва коргарои тинков меоранд шумода метиҳанд. фурсатна дастон натиҳам. Я бача бемаъне ростай? نه тест фақат тест ҷавоб де хоб? نه беё. айвес таксиё душанбе қарздорем гап ростай? сатфоист? نه ҳо ё не ма чӣ бифаҳмам? ҳо ё не? نه я ба ҳо гуфти я бор не? نه نه мефорад номта редишка бида. Тамом, хоб. Да 10 калима гапат нафташ дурӯғ аям гап ростай? نه Да 8 калима гап чӣ? Тамом. Бахай барои кор пулат дод ки дар барнома розӣ шавӣ видео кунӣ. Ҳамин гап ростай? Тамом. Бепул намекардӣ? Бепул намекардӣ ё мекардӣ? نه намекардӣ? Пул дӯст дорӣ ё? نه агар не сум дӯст дорӣ? Тест. نه за чӣ доллара дӯст медорӣ? хоб. одамои чин ти дашт зан надоранд, ту 3 кӯдак дорӣ, ростай? хоб. беё. мухлисота дӯст медорӣ? ту мара нигоҳ накун. мухлисота дӯст медорӣ? نه мара чӣ? раҳмат. ташаккур, миннатдор. хоб. арӯсако дилшон дар ту месӯзаву тай фурсат истифода бурда тоошон метӣ? медон. наушникота мегирӣ барнома тамом ши? نه برای охо барнома тамом шуда ягар намегирӣ? вообще мегум барнома буд чида агар бояд ту наушникота бигирӣ? نه бародар ҳамин барнома тамом шуда агар ҳамин саволои ма буд чӣ? نه ما خیلی برم
мегум ами барнома бу чи дага ту бояд наушникота бигирим мо бахши сеюм дагзарем. Мегзарем. Агар не бигӣ наушникота. Фирдавс ҷон наушникота бигӣ. Тамом. خب برادر عزیز این بود بخش دوم ما ناوشنیک و ما میگذاریم با بخش سوم. رحمت خداست که سوالا را زور جواب داد و امیدوارم که خودش بینه دم میگیره. سوالا خیلی میقاپم شد. خب نه این بخش سه سوال هایی تو میتونی ای سه سوال 300 تومان برد کنی و همه اشتراکچوی مودا همین سه بخش سه معقولایی که پراشون بخش سه سر کنی. شروع میکنیم. این یکی از سوالایی هستی که بگیم تو همین سفره ده هم هستی هم معلوماتات بسیاره تو وقت تا جایی که همین روز مفهمیدم که معلومات دایدی هم چیز بسیاره. خب کدام سال تلگرام برآمد یعنی وریانت ها 2013, 2014, 2015, 2016 خوش میکنیم که پادکست کنه نشوی طرف 2013, 2014, 2015, 2016 2015 یعنی قای علیش نمیکنیم درست؟ تاچ نه فیردوس برای که من که بخواه گفتم بیگذار ببره فیردوس تاچ نه؟ اگر که تو خواهی ای بینی 4 تا ما دتشم میتونم مینوس کنم تا 2 تا دیگه شو باید انتخاب کنی بیا برات کدام شهر مینوس کنم؟ چند بوده 13, 14, 15, 16 تو میدونی 2015 خمو ادنا کلاسینگ میدر اومدیم کم تا خطا نکردستی؟ نه برات تاچ نه بیا کدام شهر خط بزنم 2 تا شو بگو 2 تا شو خط بزنم تو پادکست کن ابراهیم انتخاب کنم 15 الوشیم 2 تا شو خط نزنم؟ نه تاچ نه ما رنگ او برنامه نکردستم کرد معلوخی مقصد تو پرویل نشه بیایی مطرح بکنم نه 2015 متاسفانه بخیر برای کورس حد سمون ای فیردوس قرارداد شد تلگرام سال 2015 برآمدگی و شما میتونید در گوگل ببینید این چیزا. خب سوال نوبتی همیه که من توجه میدم مقصد خیلی سواد داری با سوادی مکتبی بگیم قابوس نامه را کی نوشته؟ وریانت ها استاد رودکی استاد صدرالدین عینی استاد عنصر ملائک کیکاووس استاد سعدی شیرازی کیکاووس точно و متاسفانه بخیر برای کار با قرضدار شید 100 سامانی دیگر فیردوس جان الکای صاحب 100 سامانی شید مبارک شود برات میگذاریم اما که من 2 تا دیپلم دارم برادرها گفتی گپا که اگه من ندیدم برای کار قسم بخورم نخورم من اول دا شوخی کردم که توش تو بخیر برای کار گفتم ببره چی بگم که باورم کنین مقصد که کاش با خدا قسم یگام سوال نگفتگیم شد نه دیل ما پر بود که فیردوس سلیش کم سوالش خوبه یک دقیقه میجام دیلم پر بود که فیردوس سلیش کم سوالش خوبه و ای هم سوالایی که داره ای هم چیزو ما نوشتگیم میگذاریم با سوال سوم فیردوس میتونه صاحب 300 سوم شود اگر فیردوس همین سوال دا правильно جواب داد 100 سوم دیگه پلوس بونوس میگیره ای بخیر برای کار یعنی که 300 سوم ای بازی میبره 100 سوم دیگه با بونوس ای بخیر برای کار میشوه 400 سوم جواب بده اگر 50 سوم دیگه ای امید تاجوان 450 سوم میشه با شرط правильно جواب بدی نه کی ما اشتت دا یاردم نمیکنم اوکی برات ما اشتت دا یاردم نمیکنم 50 دیگه ایدیور پیج رفت اگر کی فیردوس правильно جواب بده 500 سومونی فیردوس ای برنامه میبره نه کی بعد از سوال یاردم بدم میتونم قبول اهالی امریکا در سال 2024 وریانت ها 290 میلیون 330 میلیون 340 میلیون 350 میلیون تکرار میکنم اهالی امریکا در سال 2024 290 میلیون 330 میلیون 340 میلیون
350 میلیون خطا کردم گوش کن 290 میلیون 330 میلیون 340 میلیون 350 میلیون اهالی آمریکا در سال 2024 ولی انطور 290 میلیون 330 میلیون 340 میلیون 350 میلیون 330 و متاسفانه بخیر برای کار و متاسفانه بخیر برای کاری کارت بوی نداد سریونه اهالی آمریکا در 2024 340 میلیون شدگی نه گوگل که برات بین میتونی بعدی بار نه ما پیش خوندم یه مقصد تو برای همین در 2024 گفتم کارمار باش ما مقصد میتونی بعدی برنامه مثلا میتونی گوگل بینی که در 2024 چند قای متاسفانه فیردوس شاه صاحب 200 سومونی شد و میتونیست که 500 سومون برد کنه 50 سوم اینومی اومد تاجوان 50 سوم اینومی کامت 100 سومون اینومی بونوس اکای بخا با 100 سومون اینومی برنامه ولی متاسفانه 200 سومون شد ای بود برنامه امور سریم بخشش رحمت که مورا توخیلش تماشا کردین تو بدونسته که ما پیش خوندم رحمت فیلم جان که برنامه ما در اشتراک کردیم ما ایتم میندار یکم سوالی بود که ما ندادیم تو جواب ندادی ممکنه کانالی خما رکلام کنم بله بله حتما تاج فیردوس سیلکش حتمی در اپیسانی ما میمونیم بشوا در اپیسانی تاج فیردوس هست بدون پادپیسات کنیم برادر دو و نگفتن امنا که فیردوس یک چند سوسیال رولیکو کردگی که پراسموتروش به نهایت خوبه و در اونجا او آدما را میسنجه که مثلا ما پول ندارم فلان کار ما بود میکنی نمیکنی گفت تاکسی دا گفتگی هم خیلی اینترسینگ بدون تماشا کنین رحمت در برای کار که ما در امکانیت میتا با قطعی برادرو بشینیم هم صحبت شویم و قطعشون گفتگی با 4 تا شوخی کنیم تا برنامه ما خفه نیستی 100% روزی 100% خیر خشک برادر خیر خشک کنی پناه خدا احتیاط کنیم خدا نگهبانتون برادر زنده باشین برنامه نوبتی را انتظار شویم